Yeah, Artorius MC, prijava za novogodišnji battle. Pazi vamo, brate, 1, 2, aha, konačno imam priliku, brate, da se dokažem, da nekom bratu iz publike ja malo pokažem, da vidi ko sam ja i odakle dolazim. 3. januara iz Loznice za Beograd dolazim, brate, da ti reperi shvate da osvojim prvo mesto i brate da mi plate. Željan sam nastupa i željan svake bine, da ljudi vrište kada čuju moje rime i ime, jer ono će zaustaviti šum. Ono o čemu govorim je, brate, bunt, a ti si glup i nemaš mozak za to. Koga god da tamo dobijem, sa njim je gotovo, jer ne znam gde ću za novu godinu, al napravit ću sranje pa ću zaglaviti robiju. Za novu godinu uvek ima, brate, sranja i shvati, brate, da ja nisam komercijala i to je to, da s minutažom ne preteram. Vidimo se tamo da svakog MC-a pregledam i da ti kažem zapravo ko kakav jeste ovaj freestyle, ispao je bolji od pesme. I to je to, hip hop non stop. I to je to, hip hop non stop. Non stop hip hop, to je to s ovim freestylom, brate, sad je gotovo, yeah. Pozdrav, vidimo se, yeah.